turabura amasaha make cyane gusa habarirwa ku ntoki kugira ngo igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kize kuba cyakwinjira mu mukino ugiye kuba wagihuza n'igihugu cy'Ubwongereza. Ni umukino uri bube ku isaha saa 12 ni ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka wa 2026. Ni umukino uri bubere n'ubundi kuri stade Atlanta Stadium. Ni umukino ubona ko witabiriwe ku mpande zombi ndetse cyane ku bwinshi cyane, dore ko Repubulika Demokarasi ya Kongo abantu benshi cyane batangiye kuba bayikaba ndetse baranayitinya. Baravuga bati igihugu cyaje nta mikino, igihugu cyaje nta mahirwe cyari gifitiwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Bumvaga ko gahunda ari ukwikozamo ubundi kigahita kigira giti kigahita kitahira, ariko ibintu byaje kuba byaba ibindi. Abasesenguzi batangira ko bagenda baraguza umutwe bavuga ko ibi bishobora kuza kurangira Repubulika Demokarasi ya Kongo itsinze ibitego 2-1 cy'igihugu cy'Ubwongereza, cyangwa bikaza kurangira nk'uko Ghana ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza byaje kuba byarangira ari ubusa ku busa. Ariko nanone ikintu cya mbere nagusaba mbere yuko tubangiye kuba twakinjira muri ubusesenguzi kugira ngo tuze kuba twareba na bamwe mu baraguza umutwe icyo baje kuba bakora ku kiri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abenshi cyane ubona abo banyafurika batangiye kuba bavuga bati ariko si ubu Repubulika Demokarasi ya Kongo ntiyazatungurana ikaza kuba yakorera ibi ngibi. Naje ko rero nakegeranya n'ubundi bimwe mu bintu abantu bari kugenda baraguza umutwe ku kijyanye n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, abakunzi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bose bakunda igihugu cya Afurika ko gishobora kuba cyatwara igikombe cy'isi. Ndagira ngo muze kuba mwakumva ubu kukuraguza umutwe naje kuba nakwegeranya kw'abantu bagiye batandukanye nkoresheje ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. N'umukino rero mu kanya twatimo tureba umukino wa Brazil ndetse n'Ubuyapani birangiye, n'undi Brazil ije kuba yakitwara neza cyane. Ubona ko Brazil ifite gahunda nziza cyane, ariko ibyo si byo ngira ngo tubituzanye. Ariko mbere yuko tuba twakinjira muri izi operation, ikintu cya mbere nabanza kugusaba no kubanza gukanda subscribe ku Ihozo TV ko ngewe tujye kubona muri iki kiganiro ndituru. Ku itariki 17 Kanama nibwo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyinjiraga mu kibuga bwa mbere kigiye kuba cyakina igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026. Ni umukino wabaye wagihuje n'igihugu cya Portugal. Abantu benshi cyane bari bamaze kuba bakura icyizere kuri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bavuga bati nta kibazo, ni ibitego 10 Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ibirye. Ubwo harimo 5 bya Cristiano Ronaldo ndetse n'ibindi 5 biri buze ko byatsindwa n'abandi bakinnyi ba Portugal. Bumvaga ko igihugu cyaturutse hano muri Afurika nta gahunda gifite imbere ya Portugal. Portugal ifite uwitwa Cristiano Ronaldo ikagira n'ibindi bihanyaswa bigiye bikomakomeye. Bumvaga ko nta kipe iri buze kuba. Ku itariki 17 Kanama nibwo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyinjiraga mu kibuga bwa mbere kigiye kuba cyakina igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026. Ni umukino wabaye wagihuje n'igihugu cya Portugal. Abantu benshi cyane bari bamaze kuba bakura icyizere kuri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bavuga bati nta kibazo, ni ibitego 10 Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ibirye. Ubwo harimo 5 bya Cristiano Ronaldo ndetse n'ibindi 5 biri buze ko byatsindwa n'abandi bakinnyi ba Portugal. Bumvaga ko igihugu cyaturutse hano muri Afurika nta gahunda gifite imbere ya Portugal. Portugal ifite uwitwa Cristiano Ronaldo ikagira n'ibindi bihanyaswa bigiye bikomakomeye. Bumvaga ko nta kipe iri buze kuba yakwitambika. Ariko byaje kurangira n'ubundi kuri finali firimbi ya nyuma yemeje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yaje kuba yatsinda igitego 1-1 n'ubundi cya Portugal. Birangira bamwe mu bakinnyi ba Portugal bavuye mu kibuga bababaye cyane mu buryo bukomeye cyane, ndetse n'abafana barababara baravuga bati nta kabuza, ni ibibazo cyane kuba twatsindwa n'ikipe yaturutse hano muri Afurika rwose ikaba iduhagamye. Ubusubu icyizere turagikura he cyuko tugomba kuba twazakomeza mu kindi cyiciro kindi kizabaza tukitwara neza cyane. Wenda reka twikomereze Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi bari bamaze ko bayitega akagozi kuko itagombaga kuba yasimbuka iyitwa Colombia, ndetse Colombia nayo yari ifite abakinnyi bakomeye cyane. Bavuga bati ku itariki 22 ikipe nka Repubulika Demokarasi ya Kongo izahura n'imvura ikomeye cyane y'ibitego izahabwa n'igihugu cya Colombia. Abenshi cyane batangira kuvuga bati ibi bintu ntago bishoboka, Repubulika Demokarasi ya Kongo ishobora kuzitwara neza, dore ko bamwe mu bafana bayo bari bavuze bati nta kuntu dushobora kuba twahangana na Cristiano ngo tuze kuba twagera imbere ya Colombia bize kuba byagenda uko. Ku itariki 22 Kanama mwaka wa 2026 baro yaridunze iridunda birangira Colombia ije kuba yatsinda igitego 1 Repubulika Demokarasi ya Kongo, bituma abafana bongera kuba bagwa mu kantu ndetse basa nk'abaguye igihumure, batangira kuba bata icyizere cy'uko ikipe yabo igomba kuzaba yakomeza. Ariko
abangaba nanone nubwo bataye icyizere bari bibutse ko inyuma yaho hashobora kuba hari ikipe bagomba kuzashakiraho amanota mu buryo bukomeye cyane. Ni ikipe mu itsinda yari irimo ubona ko itigeze yitwara neza habe na gato, ni ikipe ya Uzbekistan. Ku itariki 27 rero amateka yaragiye kuba yakwiyandika ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse n'akaga kagiye kuba kwakiyandika ku ruhande rwa Uzbekistan. Yaje kuba yatsindwa ibitego 3-1 rwose. Baravuga bati twongeye twazutse rwose, twongeye twagarutse mu mukino wabaye rwose ubona ko aba Repubulika Demokarasi ya Kongo yari konje cyane cyane ku ruhande rw'abakinnyi ndetse n'abafana, ariko bongeye kuba bagira batya barashyuha, baravuga bati byanze bikunze birashoboka. Abandi bati rero kuva ubu ngubu tugiye guhita twerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza duhure n'igihugu gitinya amakipe y'ahangaha muri Afurika, cyane cyane muri uyu mwaka wa 2026 igikombe. Ubona ko Ubwongereza ku bihugu bya Afurika burimo buratinya cyane ku rwego rwo hejuru cyane, ariko murabizi neza ko mu itsinda R n'ubundi ryari ririmo igihugu cy'Ubwongereza n'ubundi byaje kurangira igihugu cy'Ubwongereza gitsinze Croatia ibitego 4-2, kiza kuba cyagira gitya gitsinda Panama ibitego 2-0, biza kurangira kinganyije na Ghana igitego ubusa ku busa. Yes, ubusa ku busa. Ibi ngibi bituma igihugu cy'Ubwongereza kigira gitya kiyobora itsinda n'ubundi cyari giherereyemo, ariko nanone twikomire kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo iri guhabwa icyizere gikomeye cyane, ndetse nabonye bamwe mu baraguza umutwe baje ko bambwira ati buriya rero ntabwo bizi, twebwe twamaze kubona ko igikombe kigomba gutaha hano muri Afurika nubwo ibintu bitari kuvugwa cyane. Ndababwira ati buriya muza n'amakipe ari hano muri ibi bihugu ari imbere yanyu ukuntu angana. Ariko rero naje kuba navuga nti ubutumwa bw'abo bantu ntabwo nabwirengagiza, ndetse ngomba kuba nawubwira abantu rwose nkabagezaho, nkababwira nti dore bamwe mu bari kuraguza umutwe cyane cyane bashyigikira Repubulika Demokarasi ya Kongo ko bimeze. Yaje kuba bagira batya rwose, ndetse nabonye ari uburyo abantu benshi cyane bagiye bahurizaho. Ndavuga nti ubu buryo ntabwo nabwirengagiza, ndamutse nabubwiye abantu mbere yuko umukino ugomba kuba waba. Abenshi cyane rero bagiye bambwira bati Repubulika Demokarasi ya Kongo biraza kurangira itsinze ibitego 2 igihugu cy'Ubwongereza kuri 1. Ubwo n'ubundi biraza kuba ku minota 49 rwose. Amahirwe twebwe turaba twamaze kuba twagera twamaze kuba twayegukana, n'ubundi igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeze n'ubundi kigira gitya ku itariki 5, n'ubundi kigira gitya ngo gicakirane. Ubwo ni ku itariki 5 Nyakanga kizahita gicakirana n'igihugu cya Mexique. Noneho bibe ibindi noneho ku munota ngo 120 nibwo ngo hazagira ryagahita abo ba penalty bikarangira n'ubundi Repubulika Demokarasi ya Kongo ije kuba yakemeza Mexique n'ubundi kuri penalty. Noneho ngo ku itariki 11 Nyakanga mu mwaka wa 2026 n'ubundi hazaba hazigayemo nk'abakipe nka 16 rwose. Ubwo Repubulika Demokarasi ya Kongo izahita ikoza mu kibuga iri ku ihanganye na Brazil rwose ngo bize kurangira ku munota 118 w'umukino. Iyo Repubulika Demokarasi ya Kongo ihita ibona igitego, maze Brazil ihite isezererwa, maze isi yose ihite itangara. Noneho ngo ku itariki 15 Nyakanga mu mwaka wa 2026 aho ni muri semifinali, Repubulika Demokarasi ya Kongo izagira icya rwose ngo ihite icakirana na Argentine. Ndabona abantu bamaze kuba baraguza umutwe rwose, maze bize kurangira n'ubundi Argentine ije kuba yatsindwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo byihuse cyane, maze abafana ibyishimo bihinduke ibindi. Maze nuko ngo ku itariki 19 Nyakanga mu mwaka wa 2026 muri finali, ubwo n'ubundi Repubulika Demokarasi ya Kongo ngomba kuzagira ikigahita ihura n'igihugu cya Espagne bagacakirana. N'ubundi ngo ku munota 90 ngo n'ubundi ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bazaba bakinganye, maze hashyirweho iminota y'inyongera ku munota w'119, maze ihite ifata umupira, maze bahite batsinda igitego, maze amateka ahite yiyandika cyuko igihugu bwa mbere gikomoka muri Afurika kibaye nyampinga w'isi mu kijyanye n'umupira w'amaguru ari Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amateka twavuga ko atazigera yibagirana habe na gato, habe rwose. Ubu ngubu twaba tuvuze ko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyaba gifunguye n'andi makipe,
cyaba kibafunguye amaso rwose mu buryo bwiza cyane, bigatuma n'andi makipe yatangira gutinyuka atwara igikombe cy'isi. Ese koko urabibona ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ibuze kuba yakitwara neza imbere y'igihugu n'Ubwongereza cyaje kuba cyagira gitya mu mwaka wa 2022 kiza kuba cyasezererwa kuri ku makipe n'ubundi 8 yari asigayemo, byaje kurangira n'ubundi Ubwongereza busezerewe n'Ubufaransa. Noneho n'ubundi byarangiye ari umukino ubona ko Ubufaransa bwatsinze ibitego bibiri kuri kimwe cy'Ubwongereza. Naho mu mwaka wa 2018 ni igikombe cyabereye n'ubundi mu Burusiya, ni igikombe ubona ko cyamamaye cyane. Rero n'ubundi makipe ane yarasigaye byarangiye rero Croatia igize itya rero ihita yemeza n'ubundi igihugu cy'Ubwongereza. Ese biraza kuba byarangira bite imbere y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo? Ntabwo kubwira ko igihugu cy'Ubwongereza rwose ugiye ureba ubona ko amakipe ya hano muri Afurika yaje kuba yagikanga, ndetse si Ubwongereza gusa, no ku ruhande rwa Portugal wabonye ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwaye neza cyane. Abenshi cyane batangira kuvuga bati nyamara amakipe yo muri Afurika bishobora kuba bishoboka ko ashobora kuzavamo imwe izitwara neza cyane, ikaba yahangara igatwara igikombe cy'isi. Urumva ugendeye kuri bano bantu bari kugenda baraguza umutwe bavuga ko ari ibintu bishoboka cyane. Rero ubwo rero burya ikijyanye n'umupira cyo nta muntu ukibara rwose. Ubu ngubu n'Ubuyapani ntabwo bwari bwiteguye ko Brazil ibuze kuba yabukora ibi ngibi, ariko n'ubundi birangiye uko nguko. N'ubundi ubona ko ni imikino iryoshye cyane ndetse iryoheye ijisho wenda, ariko iyo twari twibanzeho cyane ndetse bakagombye kuba turi gutekerezaho cyane ni igihugu cyacu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu ubona ko nubwo Abanyafurika bura ubu ngubu twakagombye kuba hamwe twese tukavuga tuti reka dushyigikire ano makipe yo muri Afurika, ndetse turebe ko yaza kuba yakwitwara neza cyane. Usibye ikipe nabonye ko abantu benshi cyane basuzuguye ndetse banayica amazi biturutse ku biri kubera hano muri Afurika y'Epfo. Abantu benshi cyane ntabwo byabashimishije, rero bituma Afurika y'Epfo basa nkaho bayikuyeho amaboko mu buryo bwihuse cyane. Ubona ko ni ibintu bibabaje, ariko nanone nta kundi byagenda. Ibyo ku isi nuko biba bimeze, nta kundi byagenda, rero tugomba kuba twabyakira. Nuko rero ubwo ni umukino uri bubere n'ubundi kuri Atlantic Stadium ku isaha 12 nk'uko nabikubwiye rwose. Abantu benshi cyane baraza kuba bawukereye. Nakubwiye ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yakubaka undi mufana wundi nyuma yaho ije kuba yanganye na Portugal, ndetse bamwe mu bafana b'igihanganye Cristiano Ronaldo baravuga bati ikipe tugomba kuzayikurikiranya tukamenya ibyayo. Rero ubu rero iraza kuba ifite abafana benshi cyane kugira ngo ize kuba yareba niba koko iki gikombe gikomeye cyane giteye ubwoba yaza kuba yakitwara neza cyane. Ese birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Nyuma yaho ije kuba yatsinda Uzbekistan, ikaza kunganya na Portugal, ndetse ikaza kuba yatsindwa na Colombia igitego kimwe. Ese imbere y'Ubwongereza Repubulika Demokarasi ya Kongo iraza kuba yakwigaragaza ite? Kuri uyu mukino rero uzaba ku itariki ya mbere, hari bamwe mu bakinnyi bazifashishwa yaba ku ruhande rw'Ubwongereza ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'Ubwongereza ari rwo twaheraho, ndetse Ubwongereza ni nabwo buri guhabwa amahirwe menshi cyane, ariko iby'umupira byo biridunda. Ariko mu izamu hazaba harimo uwo witwa Jordan Pickford, akaza mu myugariro witwa John Stone, akaza n'undi witwa Michael Gale, hakaza uwitwa Ezra Konsa, Jed Spence. Abazakina hagati rero hari uwitwa Jude Bellingham, hakaza uwitwa Derrick Rice, hakaza uwitwa Kobe Mainoo, hakaza barutahizamu hari uwitwa Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Noni Boduke. Yesi, naho ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu izamu hazaba harimo uwitwa Lionel Pasi, wa myugariro hazaba harimo uwitwa Chance Bemba, hakaza uwitwa Aaron Wan-Bissaka, hakaza uwitwa Alex Tuzabe, hakaza uwitwa Altu Masuku. Abazakina hagati hazaba hari uwitwa Noah Sadiki. Uyu nguyu nawe umwe mu bakinnyi rwose bamaze kuba bakubaka izina rikomeye cyane. Hakaza uwitwa Samuel Montosami, hakaza uwitwa Edo Kayembe. Barutahizamu hazaba harimo uwitwa Ayone Wisa, Cedric Bakambu, Fisto Mayele. Ndakeka abo ngabo nibo
izi kipe zombi cyangwa ibihugu byombi bizaza kuba byifashisha muri uyu mukino uzaba ejo bundi. ni umukino ubona ko uzaba uteye ubwoba mw'abantu, ni umukino uzaba ukakaye ku mpande zombi. Ndakeka ko n'abo ngabo hirya n'abo mbabwiye wenda, ariko nanone ntabwo twakirengagiza bamwe mu basifuzi bazasifura uyu mukino. Umusifuzi rero uzaba uyoboye abandi bamwita Adihama, uyu akomoka mu gihugu cya Jordania. Umusifuzi wo ku ruhande rwa mbere Mohamed Kalfam, uyu akomoka muri Jordani nawe. Umusifuzi wo ku ruhande rwa kabiri Hamadi Ali Laure nawe akomoka muri Jordani. Umusifuzi wa kane Khalid Ali Turaisi, uyu nawe akomoka muri Arabia Saudite. Uyu rero Mohamed, uyu murefa azaba ari Mohamed Al Baki, uyu nawe akomoka muri Arabia Saudite. Ndakeka ko n'ibyo ngibyo twaba turebye. Ariko imwe muri ya mikino n'ubundi yabaye uyu munsi nayo twayinyuramo wenda tukababwira uko yagenze. Muri knockout rero byarangiye iyi kipe ya Canada ije kuba yatsinda Afurika y'Epfo rwose idashyigikiwe n'abandi banyafurika bagenzi bayo, nubwo ari ikipe ikomoka hano muri Afurika. Brazil rero nayo byarangiye itsinze Ubuyapani ibitego 2-1. Ni umukino ubona ko wagenze neza ndetse wari uryoheye n'ijisho. Ubudage bwarangiye bunganyije na Paraguay 1-1. Hangaha urumva ko byasabye kujya kuri penalty, n'ubundi birangira igize itsinda penalty 4-3. Twanavuga buti Germany rwose mukomeze kwihangana, ubwo nuko umupira bagenze nyine ibintu ntago bigenze neza, ubwo abafana baba Germany mukomeze kugenda mwihangana. Rwand rero yaje kunganya na Maroc 1-1, ariko n'ubundi biza kurangira bagize batya bajya muri penalty, n'ubundi birangira ari penalty 3. Urumva ko ni ibintu byiza cyane ku gihugu nka Maroc. Ubwo Netherland ikomeze kugenda yihangana rero, ariko ahangaha hari ikintu cyaje kuba cyaba ku muzamu wa Paraguay. Navuga ko ubu ngubu bari kumuterura bamugeza mu bicu. Umuzamu rwose witwa Orlando Giri rwose pe ya kintu atakoze mu gufata penalty, rwose yakuyemo penalty 2 zose. Rwose ubona ko ni intwari y'umukino, ariko n'ubundi byaje gutuma usibye ko n'ubundi uyu mudage n'ubundi witwa Jonathan Tahi iyo ataza kuba yagira cyangwa ahushe iyi penalty, n'ubundi byari kurangira n'ubundi Paraguay n'ubundi uyu muzamu wayo ubona ko yari yakoze ibishoboka byose. Ndakeka ko niyo mukino rwose mw'abantu mwe dusoreza aho ngaho. Ibwo dureka twitege n'ubundi umukino wo ku itariki ya mbere, kuko nakubwiye ko tubura amasaha make cyane kugira ngo tuze kuba twakinjira muri uyu mukino, tuze kurebe Repubulika Demokarasi ya Kongo iraza kuba yakomeza cyangwa iyi Maroc ikomeza iwogoge yonyine, ndetse katurebe ibingibi. Reka ibyo tubitega amaso. Njyewe gutegura iki kiganiro rero kanakikugezaho, ukomeze kugenda udushyigikira, kana subscribe kuri TV, mukora share, like ndetse na comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze.